Right, for it's a beautiful brand new day. Dream. Media no give the whole idea. AK, I know wisdom will take me somewhere one day. Aha, I Nkansah TV, and I say we see Empire TV. Oba no one subscribe, no one like it. Now watch it. Ogidi my fat wants to agenda 111. Me say me, my fat wants to say. Near my pet beer, you are Nkansah Lilwin. Air Ghana memu bia. She say any dear. Me Nkansah me papa, but no makwakucha. Na me da babon tin. We mean say ehun hia tie be yesa. E na onu amukura no ompesa. If you say Bible say papa bia wo ye bia fi musa wo ya ma Awurade. Na onye mma nipa. If you say wonim say Awurade na betwa wo soka. And I think Matthew chapter 6 verse 2 or say senka wo ya ba ye ma obenkum hu de oni fe. Ana ema oni fe hu de obenkum ye cha say enye ne yemu ahokyere pa. Enti ye nim ni nyina. Enti we na ye twa na nya se de bepa ni onyam bi e wo wiase. Na emum Nkansah Lilwin. For the past few years, and you are bashing online too much. I'm on for Ghana for now show senior and one more baby, but as a one point there, we are stingy, you don't give back to the society. I know, and I'm saying, yes, sanity, it is idea, and I'm a fat monster. Oh, be a Nkansah Lilwin, a bonny piano. Seminary Pacon Quadia, many education, Comona, I have also already a Vizi Empire, and I see Nkansah Lilwin, or the boy a youth, and I say Ghana Maya Sekunina. Now I know, Nene. Baby pie saloon ba ko a aso hwa e tiri ho adwuma ne ye wa e bo yeti ye twe yeti e ohu yeti ba ye ntwatiri ye ntwatiri wa ye ti ho adwuma ye ntwatiri menya ntie se Nkansah Lilwin o de babunu ba ko ato adwuma ma wa twe ne tiri sama ne su adwuma. These are some of the philanthropic works oye ana mafa to mo say ne me ne salid ne beba begin komo na ye hu mo a Nkansah Lilwin so e de abo no enyo no nko a odi nipa pii na agu adwuma mo construction site ade pam ye no nyina be kasa na onso wahu de Nkansah Lilwin ye ti me enche okra me frɛ na manaba na ono a wato na limu to oba pa donisia me pa cha uma eti sen na me adumo ufu ne ye sen Donisia Zobel okay ufu ye fa Ifi Boriga okay I meet Ayinkro oti Ayinkro Ayibusia baby e gina location here Ayinkro off Offensive Road what you say nice one Auntie Meli shop okay shop ni di no okay you made the better mudiwa Pacho ye hairdresser ye both today ye chi makeups ye water creation nice one which me school Pacho there at the day see Pacho they see and say I'm JHS ti real school near ti baby Lilwin esi ne SS me annex no yeah so by na say ye adwuma no ohu me na o ka chem so pemase so ka so pemase no obusa am say me ko school na say me sun adwuma na me ka say me ko school na me ko JHS na afi ne ye de ye wie no obusa am say me nya school na me ko na am say me nya school na me nko bye me adwuma mesua na me say an me adwuma mesua no say nde me nko na me ono busa am say schools adwuma ben na me pɛ na me say me pɛ hairdresser no say me mpie na me nko hwehwɛ hairdresser me pɛ na me ba Auntie Meli shop hairdresser na me ba na me ka kire no ma me number na me de command no na ofre madam no busa na nsema na o ka bibia no ma me sika so on fam bechia no o di bechia me dana se o bibia di ma me dana se ti de bia me ba adwuma bia na o humi a wo ofre ma me no busa ma me se me ba adwuma o shi adwuma no na me se ai ba adwuma wo okra na me timi kɔ no me timi kɔ hwɛ so aba me call no aba na machia no wo hu me say na ba adwuma okay for how many months na we sun adwuma Pacho 12 months na say a year ni na say enye enekwa na do to adwuma che oh okay 2020 na do to adwuma okay you know so far 1 year and then na we hu ye e wo shop Pacho ba hu tirebo na ma hu washing ma hu stay e twitire ma hu stay ye de yebo ana decorations ma hu stay yebo oh okay nice one you know obeka say you rap Nkansah Lilwin wa boa pa aboa me pa na okay nice one now you be a you say Lilwin there o TV so a we movie and no nanche now you be a wonim na Nkansah on no person Nkansah
Acho minim ni baby a okono na mbehia no eno kwana me wo mi sister nchen ti ma me frɛ me se me mra na me bai nti me bai na mbehu no ode ma me de me chia no okono no so pemase. Okay. Sika ode ma o se ana ode ma me so mfa me twa utin sa because emi anim se nipa wo besua adwuma enye free wo betwa scam eye wo madam na se wo master sika ode ma no ode ma me se dabi wo betwa akira ba beje wo be ye adwuma wo ba beje ana se ode acha okra Acho wankasa so ode acha me memfa. Okay. I most of the time na Ghana focus Lilwin obi and the team on den wo moa obi a wo ya ahomaso ohun kura won kasa ho no kwe Acho ntisa. Okay, nti bia na obeti maka chi obi so wo hwa e fa Lilwin. Acho Chin me ntisa. Oh, kan obeti maka do ko kasa boy da fubiti do be ke bia aka. Acho the wire ama me na me den. Okay. Meka. Nice. Ame de wire bebra ama me. Ana e free ono nsusu no. Enye adwuma na odi mbesua mu no kwa na wire den. Wire ama. Wa pe baby ama ya ye den ada. Ana odi me koye no so o ma me papa ade so on fanya adwuma no fa nhwe me. Obeti maka de ko. Father Aboboyaa. O ma ni mutu. Okay. So on fanya adwuma fa nhwe me. Mame mo, ebusia you are Kwadwo Nkansah Great Minds International School we exclusive me and me te ho akere. Ye see annex e wa himko he ya. I think say your mofra no mabu nkama fa so ma baby e wo sisi an omo nko. Enti we no we kwa me and me te ho. Ye see annex na baby e beto asase na ye ba be si school ne foforo ho no. E ho na omo te. Ti na ko ba say omo be free wo se na be ye betime nya kwan e de. E si asase na. E obi an ko do won fa won no beto na asase obo e dwuma de. Wa o ti su bi on we twes kama asase ru na we. But you Kwadwo Nkansah Lilwin say there be omo ye nipa. Baby omo da na say wa ba beto a we de ba be si school yi. Enti no pe baby obo mo man de ada. E no sama papa Aboboyaa so mfanya adwuma fan kan. Acha. Wow, nice one. Nice one. Tebusia sama ka to say agenda 111. You see baby Lilwin di dwuma de papa bi ame. E fa no ma bo hu de na me de ba betu wi ase. Na amanfo so echimi ahe. Oye adwuma me ho kone kusu adwuma. Yene adwuma wi aso ba yetwe nkomo na yene na adu nkomo kaka. Master, me ba cha kunya wo se betinu no adi nkomo kakra bi. We dey enu se wo ye adwuma so yen se wo mre kra. Right, ebusia master ye adwuma ye pese yene ono nso e ba yetwe nkomo na bibia aye kama kama. Master ba che ma pa baba Kwadwo Nkansah TV so. Yeah, eja. Shop ye adwuma didi ni sen. Pacho Mariam Deco and Beauty Salon. Oh, okay. Ah, where him from? Pacho Wahinku. Okay, nice one. You know, I think say where the car can. We had Deco and I'm we training. I will bet matter before I can. Did you make the namudiwa? Me pacho ye the BBI biwa. Okay. Musi see you from one here. See you from here. But the question ye butcher ye retouching ye makeup BBI. Na mo ye ye hu so niema. Pacho de. Ah, ye di omonye. Ah, ye di omonye. Nice one. Manya ntie say you are Kwadwo Nkansah Lilwin do bia betu adwuma mu ase medical na akasa e ba ne sen. Oh, de me wa ha na kra ne ba ye say me kra na mnim say eye wono a no say opeso osun adwuma nti me say na say we serious no say an na me ka say wono de wo ya kwala nti ka won kofa na wofo nye de embra nti e kire no ma me ba ye no say Lilwin na wono kra wanka oso obi na se wode ne ba betu adwuma na omo meka ho asem nti me ne ma me na e ka ho asem ni na awie ti akra ne di ka ba me ma ne card e no wode call nti card na ye bra frame nti o frame no me ne kasa wa nyi ne ho adi ankere me se eye wono a nti e kire ye bibi awie no na me se kura dem kura nti ono no ye se kamemra na me se kura dem nti mama akra ne card nti kamera pam no na ka akra na nkasa ne o ma me mo ye abati that day na obebu si adwuma na day na obe ya akra ne bibia Wow. e ma ne e be start here akra no so bae no o ya akra bia o ye serious and na nature adwuma bia ye kire na hedia me Nice one. Oh, okay. Abusia say me ka kan no ye wo but also shop ni di say Mariam Deco and Beauty Salon. Mariam Deco and Beauty Salon e wo ahinku unya dura ahinku station wa ho na wo wari ase se na ka mu sisi ayi from ye twitire ye wo hutire mu ye botire ba ye ntwatire wa ha ne de nya wa tu hwa ase a mabunu bibire wa ase a omo hia adwuma
na bibia so etuma ye kama pacho say ebi obi so person de ne baba bi sua adwuma akonya o it was fine. oh okay na e won se say say I want to say the Koba. oba Na the woman say ha no me free her akọ baby fufu. oh okay Ya hanisha enkra ne do so a ya na ye ho kire ye kakra nti ye baby fufu ye be movie akọ. Na akwanya da ho no mo okay say ha dwa betimi baby amoko na tudwa e ba to ye krom he ya betie wo masalachi ne so ho. oh okay okay Yo re ye say Praise God International School bi e wo sa street na mu ye na obe person do number bi betuja bi obi person offer na on han wa because video we dey ekuriase ekuriase me fa cho me number is 0244642837 me fa cho mo Friday si bi Nkansah me so na enkomo regular master ma so okuru biti no yen say wo me ye da say oni yakasa me that by na me sham so na ebusia say bi ka kan ye say ko be foforo ye ni abia ma bi so ye wa Kwadwo Nkansah Lilwin de na to eye construction mo no se ni bi wa kodi nkomo nipa ne doso but me bu ni tot na me de amamo se na bi ka kan we na me de amamo ne ye mfa me pa nyonyam bia wo wiase ba se nipa no ye ka se mbone fa no ho nko adia then o se me ma arefo so hu papa ono so oye me dia na ogidisiam next video